сайёҳии деҳот ё худ сайёҳии аграрӣ яке аз асосҳои иқтисоди бештари кишварҳо ба шумор меравад. ҳатто барои давлатҳое ҳам ки аҳолии шаҳр аз аҳолии деҳот чандин баробар бештаранд. Дар Америка ва кишварҳои Аврупои ғарбӣ давоми 20 соли охир сайёҳии аграрӣ ба як бахши мустақил ва хеле сердаромади саноати сайёҳӣ табдил ёфт. Дар Юнон ва Кипр сайёҳии деҳот асоси иқтисоди кишвар эътироф шудааст. сайёҳии деҳот ё худ аграрӣ бахши саноати сайёҳиест ки ба истифодаи захираҳои табиӣ, фарҳангӣ, таърихӣ ва вижагиҳои он барои таъсиси маҳсулоти комплексии сайёҳӣ нигаронида шудааст. бар пояи оморҳо ҳамасола беш аз 700 миллион сайёҳ аз ин ё он маконҳои сайёраи замин дидан мекунанд, ки аз ин рақам аз 12 то 13% ба сайёҳии деҳот рост меояд. гуфтан ба маврид аст ки ҳавасмандӣ ба ин намуди сайёҳат сол то сол афзоиш меёбад. сайёҳӣ яке аз самтҳои ниҳоят афзалиятноки иқтисоди ҷомеаи ҷаҳонӣ аст ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам яке аз самтҳои ояндадори рушди иқтисоди миллӣ аст. сайёҳӣ метавонад дар баробари дигар самтҳои иқтисоди миллии мо ба рушду нумӯ ва иқтисодиёти миллӣ таъсири хуби худро расонад. барои беҳтар шудани сатҳи зиндагии мардум, некуаҳволии мардум, барои ба баланд бардоштани некуаҳволиашон ва барои беҳтар шудани зиндагиашон кӯмак расонида метавонад, мо агар аз ин имкониятҳо дуруст истифода намоем. бояд гӯям ки сайёҳии мо имрӯз танҳо дар самти сайёҳии экологӣ бештар рушд карда истодааст ва сайёҳии кишоварзӣ дар баробари сайёҳии экологӣ яке аз ҷузъҳои ҳамин намуди сайёҳӣ мебошад. зеро Тоҷикистон як кишвари кӯҳӣ аст, ландшафтҳои ниҳоят гуногун дорад, табиати ниҳоят бой дорад ва умуман як минтақае ҳаст ки метавонад таваҷҷӯҳи бештари оламиёнро ба худаш ҷалб намояд. фақат мо бояд инро хубтар муаррифӣ кунем. нишон додани агроэкосистемаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон барои бинандагон як самти нави сайёҳиро кушода метавонад ва метавонад боиси даромади иловагӣ шавад дар ин самт. бо гузашти замон сайёҳии деҳот, аграрӣ сабаби рушди дигар бахшҳои хоҷагидорӣ ба монанди нақлиёт, воситаи иртибот, иншооти истироҳатӣ ва ғайра мегардад. инчунин барои ба миён омадани ҷойҳои нави корӣ шароит фароҳам меоварад. бар илова рушди сайёҳии деҳотро мешавад на танҳо ҳамчун масоили фарҳангӣ ва миллӣ, балки ҳамзамон чун барномаи бузурги иҷтимоӣ ва иқтисодӣ арзёбӣ кард. дар қиёс ба дигар бахшҳо созмон додани сайёҳӣ дар деҳот чанд бартарӣ дорад. барои шурӯи тиҷорати сайёҳӣ ба сармоягузории зиёд зарурат нест. деҳқонҳои хоҳишманд бо сарфи маблағи андак ҳам метавонанд ба ин тиҷорат машғул шаванд. ба сарфи маблағ барои таблиғот зарурати зиёд низ нест, зеро маълумот чӣ мусбат ва чӣ манфӣ дар мавриди нуқтаҳои хизматрасонии сайёҳӣ зуд аз як меҳмонхона ба дигараш миёни сайёҳон паҳн мегардад. дар атрофи хоҷагиҳое ки ба ин намуди фаъолият машғуланд, инфрасохтори дигар таъсис мешавад. нуқтаҳои фурӯши маҳсулоти ёдгорӣ ё хотира, маҳсулоти хӯроквории маҳаллӣ ва пешниҳоди хизматрасониҳои гуногун. дар деҳот ҳунарҳои мардумӣ рушд мекунанд, фарҳанги тиҷоратии сокинон шакл мегирад. аҳолии ҷомеаи ҷаҳонӣ бештар дар шаҳр зиндагӣ мекунанд. барои онҳо таваҷҷӯҳ ба кишоварзӣ хеле зиёд аст. фақат ин таваҷҷӯҳро бедор кардан мумкин аст. оне ки дар шаҳр зиндагӣ доранд бештар таваҷҷӯҳ мекунанд ки як муддат вақт пайдо кунанд ва бевосита ба кишоварзӣ ворид шаванд. вақте ки миқдори бештари аҳолимон дар деҳот зиндагӣ мекунаду бевосита бо замин сару кор дорем, мо метавонем ки дар баробари кишоварзӣ аз сайёҳии кишоварзӣ истифода кунем. ҳар як намуди маҳсулоти кишоварзии худро бевосита ҳамчун воситаи сайёҳӣ ба намоиш гузорем. масалан бунёди боғҳо дар минтақаҳои гуногуни аз сатҳи баҳр дар минтақаҳои гуногун ҷойгир шуда, бунёди боғҳои шаклҳои гуногун дошта, бунёди чаманзорҳои ниҳоят гуногун, бунёди ландшафтҳои бо зироати пахта, бунёди ландшафтҳо бо зироатҳои ғалладонагӣ, бунёди ландшафтҳо бо зироатҳои сабзавотӣ ва дар минтақаҳои гуногун парвариш кардани онҳо имконият медиҳад ки имкониятҳои сайёҳии мо бештар шавад.
ба таҷрибаи кишварҳое ки тавонистанд дар рушди сайёҳии деҳот ба комёбиҳо ноил шаванд таваҷҷӯҳ кардан аз манфиат холӣ нест. дар лаҳистон ки минтақаи деҳот 93% ҳудуди кишварро ташкил медиҳад, таваҷҷӯҳи асосӣ ба тавсеяи сайёҳии деҳот равона шудааст. кӯдакон ҳанӯз дар мактаб ба техникаи сайёҳии деҳот ошно гардида, онҳоро барои ҷалб гардидан ба ин тиҷорат омода мекунанд. имрӯз дар ин кишвар беш аз 27% аҳолӣ дар бахшҳои мухталифи сайёҳии деҳот кор мекунанд ки таҷрибаи беназир аст. дар тоҷикистон нахустин қадамҳо дар ин самт гузошта шуданд ва инак ҷалбу омӯзиш ва бо ҷойи кор таъмин кардани кадрҳои нави соҳа яке аз ҳадафҳои стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 қарор дода шуд. برای معرفی کردن سمت اگراتوریسم در حدود جمهوری تاجیکستان با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان به پیشنهاد به واسطه دانشگاه اگراری تاجیکستان در پایگاه دانشگاه در نزد فاکولته اقتصادی سال گذشته اختصاص اگراتوریسم تأسیس داده شد که با مقصد تامین کردن اینفراستراکچورای توریسمی حدود جمهوری را با کادرها، یعنی که با کادرهای ساحه توریسم. مقصد اساسی هم برای تیار کردن کادرها در این سمت جلب بیشتری سیاحان خارجی خصوصا بر سمت اگراتوریسم روانه کرده می شود. ҳавасмандгардонӣ барои рушди сайёҳии аграрӣ нақши калидӣ дорад. аввалан маҳсулоти хӯрока дар деҳот нисбат ба шаҳрҳо арзонтар ҳастанд, ки сабаби коҳиши харҷҳои сайёҳон гардида майли онҳоро барои рафтан ба деҳот бештар мекунад. сайёҳии деҳот метавонад яке аз роҳҳои баландбардоштани таъсирнокии кишоварзӣ ва умуман иқтисодии Тоҷикистон гардад. сайёҳии кишоварзӣ як бахши саноати сайёҳӣ мебошад, ки ба истифодаи иқтидори табиӣ, фарҳангӣ, таърихӣ ва дигар сарватҳои деҳот барои ташаккули маҳсулоти ҳамаҷонибаи сайёҳӣ нигаронида шудааст. برای اهالی جامعه جهانی در سیاحی محصولات غذایی خیلی مهم است. وقتی که سیاحان بیشتر به دهات می آیند و در اینجا محصولات از جهت اکولوژی تازه را با دست خودشان جمع آوری میکنن، با دست استفاده میکنن و استعمال میکنن، البته برای آنها یک روحیه تازه میباید که برای جلب دیگرها زمینه پیدا میشود. این کم است. غیر از این محصولات کشاورزی در دهات نسبت به شهر اقلاً 3 مراتب ارزان‌تر است و این امکانیت می‌دهد که بیشتر سیاحانی که می‌بینند به دهات توجه کنند، به سیاحی کشاورزی توجه کنند، هوسمندی بهتر شود و از آن استفاده کنند. دیگر این است که وقتی که ارزش اصلی محصولات کشاورزی در دهات ارزان‌تر است، ما می‌توانیم که از سیاحان داخلی خودمون برای استفاده از محصولات از این استفاده کنیم. дар ҷумҳурии Тоҷикистон аҳолӣ дар минтақаҳои кӯҳӣ сукунат дошта асосан ба кишоварзӣ, боғдорӣ, чорводорӣ, хоҷагидорӣ машғуланд. онҳо маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ба монанди панир, шир, равған, асал ва дигар маҳсулоти шириро низ тайёр мекунанд. ба андешаи мутахассисон барои машғулияти фоидаовартар табдил додани фаъолияти онҳо, объектҳои боғпарварӣ, киштукор бояд ба хатсайрҳои фаъоли сайёҳӣ дохил шаванд. дар баробари ин нозукиҳои тарзи дурусти фурӯши маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза омӯзонида шавад. дар ин сурат на танҳо аҳолии деҳот, балки ширкатҳои сайёҳӣ низ фоидаи хуб мебинанд. شخصیت از این طرف از این منبع یا از اون منبع درآمد دید، در توجهش به وی بیشتر میشود، بیشتر کار میکند. اگر ما امروز توانیم که زمینه به زمینه در برابر دیگر سمت‌های سیاحی کشاورزی را آهسته آهسته بیدار کنیم و مرد دهقان اولین مبلغ‌های درآمدی خردترین را از این ساحه به دست آورده تواند،
خودش آهسته آهسته زیاد شده میرود. برای این چی باید کرد؟ برای این باید که ما در شهر بیشتر سیاحان رو و بیشتر مردمی که در شهر زندگی میکنن روزهای صحرایی تشکیل کنیم، نمایشی صحرایی تشکیل کنیم. بگذار نمایشی یگان باغ‌های خطسیرهای مخصوصی اگروتوریسم تشکیل کنیم که میروند یک میدانی باغ باشد، اونجا بگذار سیب باشد، شفتالو باشد، زردالو باشد، گیلاس باشد، آلو باشد و مهلت‌های در دوره گلکنی‌شون باشد، در دوره مغزبندیش باشد، در دوره حاصل بندی باشد، در دوره پخته رسیدن حاصل باشد و همین یک در برابر اون همین مبلغی که چند نفری که برای دیدن همون میروند، همین یک مقدار معینش اگر که به دست همون دهقان رسد و توجهش بیشتر می شود و سال آینده باز بهتر و خوبتر باغ خود رو یا زمین خود رو یا میدان کشتی گندم خود رو یا میدان کشتی پخته خود رو بیشتر آماده می کند که بیشتر توجه مردم زیادتر شود و زیادتر بیایند. یک کمبودی در این است که کشاورزان ما به واسطه از حساب پیشنهاد محصولات خودشان همچون نمونه سیاحی درآمد تا امروز ندیدند. اگر ما کار کنیم که همین توجه دهقان ها، همین توجه مرد دهقان برای به دست آوردن واسطه دیگری درآمد بیدار شود و خودش میتواند که علاقه هر یک لندشافت خود را، حتی زمین نزد حولیگیش را، زمین خواجگی فرمری خود را برای تماشا، برای سیاحت آماده کند و در این صورت جلب بیشتری سیاحی و واسطه بیشتری درآمد در خواجگی ها پیدا می شود. айни ҳол сайёҳии кишоварзӣ дар тоҷикистон дар ҳоли рушд қарор дошта шакли нав ва муассир арзёбӣ мегардад. Ин дар ҳолест ки таваҷҷӯҳ ба ин нави сайёҳӣ то рафт афзоиш ёфта, меваҳои шаҳадбор ва аз лиҳози экологӣ тозаи Тоҷикистон чун шафтолу, зардолу, гелос, себ, нок, сабзавоти тару тоза, маҳсулоти полизӣ ва ҷамъоварии онҳо дар боғҳо, тарзи омодасозии меваи хушк, асал, афшурдаи меваю сабзавот ҳарчи бештар ҳаводорони худро пайдо мекунанд. در برابر همه نمود سیاحی ها، سیاحی کشاورزی برای جمهوری تاجیکستان مهم است، چون که منطقه هایی که در برابر اون که کوههای آبهای شفاف داریم، آبهای ذخیره‌های زیادی آبی داریم، درباره اون چشمه‌های شفابخش زیاد داریم و زمین‌هایی که حالا پره لندشافت‌های اونها پوشیده شده نیست، خیلی زیاد است. ما اونها رو می‌توانیم با زراعت‌های کشاورزی پوشیده شده به طبیعت یک حسن نو ضم کنیم و در این صورت طلبات سیاحی و طلبات مردم به وی خیلی زیاد می‌شود. با کوهستان ما با نظر داشتی آبهای شفافش، با نظر داشتی عالم نباتاتش، با نظر داشتی از جهت اکولوژی تازه بودن محصولاتش، با نظر داشتی منطقه خوبی از نگاه استرونومی منطقه خوب بودنش توجه هست. در برابر این اگر که همه دستاوردهای همه نظریهای سیاحی کشاورزی به اون ضم کنیم، ما میتوانیم که هر یک منطقه کشاورزی همچون منبع سیاحی کشاورزی استفاده نماییم. дар ин замина бо ташаббуси кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ширкатҳои сайёҳӣ дар арафаи идҳои миллӣ таблиғу ташвиқи мавзеъҳои сайёҳии деҳот ва ташкили хатсайрҳо ба роҳ монда мешавад. таҷлили идҳои хос ба кишоварзӣ аз ҷумла намоишгоҳҳои маҳсулоти кишоварзӣ, ҷашнҳои садда, меҳргон, идҳои харбуза ва асал, ангур ва себ диққати сайёҳону меҳмонони хориҷиро ба кишвари офтобрӯяи мо бештар ҷалб намуда, лаззати меваҳои шаҳадбори Тоҷикистон ҳамеша дар хотири онҳо боқӣ мемонад ва ин ба рушди сайёҳии кишоварзӣ
агротуризм мусоидат менамояд. Бояд тазаккур дод ки агротуризм дар Тоҷикистон дар ҳоли рушд қарор дошта, ҳанӯз шакли нав ва муассири сайёҳӣ арзёбӣ мегардад. Дар баробари ин имрӯз дар ҷумҳурии мо низ таваҷҷӯҳ ба ин нави сайёҳӣ дар ҳоли афзоиш аст, зеро меваҳои шаҳдбор ва аз лиҳози экологии тозаи Тоҷикистон аз ҷумла ангур, шафтолу, зардолу, гелос, себ, нок ва ҷамъоварии онҳо бевосита дар боғҳо, сабзавоти тару тоза, маҳсулоти полезӣ чун харбузаю тарбуз, меваҳои хушк, асали болаззаттарин, афшураи меваю сабзавот ва дигар маҳсулоти аз лиҳози экологии тоза заминаи рушди сайёҳии кишоварзӣ ё худ агротуризм дар Тоҷикистон ба шумор мераванд.